Hebrew 3:12-14. Chisesin hisianda machirin chi awoyeka. Lasabak chirlar kabakaban or wabu ori musha kor hisihi normpa. Mashi abui wasilakaito sombek omek nakwa ambusir. Karemor pantang kashi. Os karem or hisinai or abak abui wasilaka or erba klinda oton kumasikwari. Karem uosik chi awoye chilika. Lasabak ma or erem hisiwa ma otohom chi nantang kashi. Chir abui wasilaka ima chirin. Erba chi ambek chi anasaunchele ha chilika. Lasabak chirlar kabakaba osor undan error tontang krinak wasilakak sinaha si unak sunggu wabu ori sunja kombehom si nantang kashi. Unak abui wasilaka imasin or misindan nor halaha nor indang kashi. Karem uosik erba chi ambek chi anasaunchele ha chilika. Nir krasimak ni nandanir. Uosik halanak os akri chisiwolok. Masi orin ni misintianda hom ernindiaha ni haka. Os erem ni unai ori maintingkak ni nakwanir.